I dobro jutro, evo ga, novi dan, nova napaka, što bi se reklo. Raja, da ne serijem puno. Uglavnom, danas idemo na super safari. Šta ono imamo? Imamo da kvadove vozimo, kamile, konji, jel da je nešto tako. Uglavnom, vidjet ćete sve. Ljubi vas brat. Uživajte, braćo moja. A ove izlete su nam omogućili moji dobri prijatelji, momci, djevojke. Ovdje ću ostavit ću njihov Instagram ovdje. Izleti Hurgada, Egipat. Obavezno ih svi zapratite. Ljubi vas brat. Kako ovo zamoto jebim, jel me loše zamoto, jeste? Pa ne, niko nije. Ich bin so schnell sprechen jetzt. Aber ich war so heim. Gut. So, alles in Deutsch? Allah Akbar. Alles Deutschland? Allah gut. Mi nismo Deutschland. Alles hier Alf Leila? Hier dieser Digar. Alles dieser Digar, schauen wir mal. Dieser Digar. Kakav sam ljudi, dragi, šta je ovo? Was im Digar? Ništa, sad čekamo da engleski jer vamo njemačkim parla, sve su nam stranci. Sve su nam stranci, Raja. Mislili smo da vidi kakav sam, brate, fuj, neću snimat to. Let's go, baby. Idemo, Raja. Joj, poželio sam ga voziti. Evo mi moja cura. Znači sad je mogu da pokažem. Idemo da se vozimo. Brate, gušim se, ne mogu da pričam. Ne smije se snimat, ali ono... Šta da vam kažem, Raja, idemo... Ma dobro, navučite od mene ovaj kval. Uglavnom snimat što stignem tu je Rusak sa mnom. Odskuro se Dunara, vaš brat. Čekamo da krenemo. Vidite ovo sam, prati ovo sam. Svi se tu vodi. Ja habibi. Evo nas vraća usred pustinje, neđe. Tovari se kad se snima, tovari se kad se brzo vozi. Ništa ne daju u razmove. Tako da neću vam moći snimiti kako ću ih. Imam položeno od 2014. a nisam vozio. Ima 6 godina. Sad ćemo ljubav poginuti. Jesi spremna? To duša. Šta ima ljubav? Evo vozim. Ćao. Šta ima? Vamo. Stoju napad! Stoju! Filma! Jo, dobro. Gledaj pičke, kakva je tam, vidi ono. Gledaj pičke. Zapali!
Žena mi vozi sad. Snimam ženu, evo je ljudi. Evo je. Evo vam je, braćo. Napokon Uni otkrio svoju djevojku. Halo! Sad ona malo vozi. Gasit ja. Ženi auto. Record you, you record me. Yes. Ljudi, pokvario sam i ona držala kočicu, ja dao gas, ne mogu ga upaliti. Ja znam šta se pokvarilo, ja znam šta se pokvarilo. Jesi ga. Pa znam da sam ga. Evo sad bolej ga. Očuvam akumulator. Kako smije sa cigarom? Ljudi, nešto sam našao ovdje, pogodite u auto, čega je ovo? Šta fuj? Uje. Pa- Što čega god daje odvar. Možda uzmem u ruke. Molim te. Aha. Da vidimo kako ga klemaju. Klemaš! Klemaš! Yes, kleme! Kleme! Ok. Me and you, let's go! Yes. You are my friend now. Klema ga. Vidi nogu koksti crne, Allahu dragi. Sad. Ljudi, ja gaz dao gotovo. Ja volio da eksplodira sve. يا ابني ده الكهرباء. انا عمرك ولا الزايد؟ الكهرباء الزائد. دقيقة هو شيله. Ljudi, gori nešto يا lako. ابني لا تبص غلط يا ابني. يا ابني بقول لك ده الارض. ده الارض. ده الزائد ده كهرباء. ايوه يا ابني ده الزائد الازرق. Minus i plus. Ulje, jel? Onaj, Motora. aha. Ho, 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 ho. Naklema, cigaret, brother. Naklemo ga. Je, ha, ha, Allah, Allah, mašallah. Mašallah. Good. Bye, bye. Hi. Ajde, idemo sad na kamele. Guys can also open a window in your back. Znači imamo za sebe, ja sam sve naprijed normalno. Čuju ova zviždi, znači ja volim kad je ovakav akcenat engleskog, kad zviždi. Tako da ćemo zviždati danas. Je, panda. Panda. No, capul. Hop. Mafija. Mafija, Bog da se prevrnuo. Mafija. Mafija. Mafia, Mafia!
Opa! Safio! Safio! Yes! Yes! Safio! Stigen! Braćo, ovaj naš je lud. Kune vam se, majko. Gledaj, brat. Hello! This is Big Boss. Gas, smak. Michael Schumacher. Okay. Schumacher. Ljudi, ja sam njega toliko, brate, na furu da je on... Da... Jaba, znam sve. Stigli smo u neku pustinju, valjda sad idu i kamele i sve to, tako da jala. Bueno. Eno. Mogu ja ovako da on niči. Ja mislim da je kovačina. So now my Mad Max group, please come closer. Come everybody here. Oh, just make us that everyone see. So the first thing we're gonna do, and after this they give you Bedouin tea. Now we're gonna try the bread first. And the bread just made from flour and salt and water. Mix all this recipe together, just hold it for 1 hour and directly put it in the fire and you can have it ready to eat. Now this lady gonna bake for Hey, shaky, shaky, tako ti Allah. Tapkajte. Glaša im biskuit soda, okay? Here. Between bang, allez. 1, 2, 3. Non, Algérie? Algérie? 1, 2, 3. Viva l'Algérie. To baš u punosti. Peace. Ja, allez. Bitte, du verstehst so ein bisschen Englisch, genau? Ja. Alles gut.
Okay, komm alles rein. Komm. See, thousands of years ago, the Bedouin didn't have any way to get money, to get anything here in the Sahara. So the only way for them is trading herbs and medicals to get for them life anything they want. Now I'm gonna explain you everything here. If you would like after this to buy anything, you're absolutely welcome. That's named handal fruits. It's a very special fruit. Please, give ein Augenblick und geben für alles schauen. Handal Nama. So, here is the Bedouin crashed in very hot water, and after this they bought camel milk to make from these fruits diese cream. Oma bitte nur rechte mal und geben alles. Please smell and give it to everyone. This cream helping all kind of rheumatism. People who have all the time muscles and bones hurt. You can use this cream just like a massage. Mama. Ajde ti prva pa ću ja. عيون التي زين أنا بما لا يدهين. Can you record like this? Okay. العيون التي زين Jeste raja, jaše molikame. العيون والله جهتي والكاميرا. يقول لك والعيون الحلوة تزين. It's good. Good brother, hello. والله بربنجي والله 30 يا ربنا طبعا بدنا تيجي والله اللي فوق عندنا This is my group. Veterani, sad ćete da vidite šta je ovo, ljudi. Uspremite se. О, глянь, они живые. Please here. All Gdje to bude bacala to? ما انت مجموعتك ايش بعرفهم عارفها مجموعتك انت Ništa rekao da nije prava. Migulje se. Vanja, snimaj, snimaj. Tamo stavljam, to vidim ja. Što? Gledaj, gledaj kako, oho. Au. Sad to ne boji ničega. Ne, nije, meni se ostalo. Ovaj se ne boji ničega. Ono je najveće što ja sam rekla, dalje ne ide. Sa kornjašom nije neki. Pa molim te, zadigni naočare. Pa i ja bi mislim negdje imala sliku. Čekaj. Šta snimim? Kako si opasan. Gledaj. Oho.
Nahija mala po vraćini. Okej, baby. Šta je za glavli? Daj vode! Daj vode da ih polijem. Ne mogu ovaj, ne mre ga izvati. Just a question before we go. Would you like to have the Raja, vidite me na šta ličim. A uglavnom, ja mislim da je to što se tiče ovog dana. Evo vam za kraj još jedan zalazak sunca. I will now tell this guy gonna gift this free gift. Come here, buy. This guy is the best here in Safari. Come and buy. Kupite Raja, moja lijepa, nemoj da bi marke potrošili. Materiju moj, ljubi vas vrati. Kupam se. Došli u Budi večerat. Raja. To bilo od ovog dana. Ovdje odjavljujem ovaj dan. Ljubi vas brat. Idem da jedem. Ispušim šišu. I lagano ujutro idemo za Orange Bay. Nadam se da vam se svidjelo ovo do sad sve. Ljubi vas brat, voli vas brat. Obavezno se pretplatite. Lajkajte ovaj klip i zahvalite se u moje ime. Izleti, Hurgada, Egipat. Ovdje ću ostati. Zapratite ih i recite im hvala vam u ime Nunija. Vidimo se, čao!